Cacing mang? Ega martabak. Terbalik dia. Cihuy. Man. Kêu. Hey, what's up? Kêu. Man. What's up ah? Ayo ngusep. What's up? Ngusep. Mancing. Dihanap Biasa. Itu. Ayo siap. Abang tahu juga. Itu udang sare. Mulai. Gua saya uang kaget itu rumah atoh gitu. Buru. Siap. Kayak daguannya. Oke. Coba lah, oke tenanya. Dihanap ieu. Hujan dia mah lele naik. Bener sugannya menang loba lah. Cacing kalung. Ayo. Di mana ya mana? Mana eta? Tadi sedang ngomong nare camping. What's up? Yo. Aduh. Mancing. Aing Mancing. Kacau, mancing. mancing Iya nggak semua kocak. di bawah kantong. Lu cacing lah. Di mananya? Eta dirinya tah. Oh, ayo. Aya di amang dirinya. Ayo. Anjing. Obat. Ke lele. Aduh, kamaran aja. Marancing teh. Kayak kita ngerarisan aduh. Si Gowe ke mana? Setelah motor. Oh, itu tukang cacing. Nah, beneran cacing mang. Ega martabak. Terbalik dia. Martabak. Baca tuh tah cacing. Bener. 2.000. Wah, mahal teuing. 2.000 di Batur mah mau sakit tuh. Beri sabriji. Oh, dua wel. Dua. Cukup lagi. Kita ya, Wah. Masih gokil kan? Oh. Tengah nyuk heula lah. Nangan yuk. Oh, kita Wah. Nangan yuk. Kita kadi udah. Dia deui lah. Sok atuh lah. Kurang tungguan di dia. Ya, Kita baru hujan. ayo. Kue roti, kue Masih roti, yang bekal itu roti, mulai tukang dagang yang bekal ya. Sekarang Dagang naon, Del? dagang kue roti, Kue roti sabaraan? 3.000. 10.000, hiji, 2, 3, aya 7. Terus lah diborong kabehnya. Om jangan diborong atuh, kalau diborong aku nanti jualan apa? Cihuy.